Predstavljamo vam top 5 alkoholnih pića u Srbiji. Na 5. mestu piće koje se ceviči ispred lokalnih prodavnica. Dobro je poznato studentima tehničkih fakulteta, majstori ga obožavaju kao i svi ostali muškarci, a u pitanju je pivo. Nema radnje u Srbiji bez piva, dok su policajci po pitanju njega veoma šaljivi pa kažu ili jesi ili nisi, ali aj sada duvaš. Na 4. mestu najpoznatiji srpski koktel od kog se klinci napiju na svojoj prvoj žurezi. Pije se u kombinaciji sa sodovodom. Prvo se sipa vino, zatim se ušprica soda voda pod pritiskom da se razbije vino i napravi nevjerojatan užitak. Dobro je poznata i ona rečenica: majstore, daj nam litar belo. Na 3. mestu piće koje nam dolazi od majke Rusije. Najpoznatije je Baltic vodka, mada postoji ove novokomponovane verzija sa ukusima dinje, šumskog voća i koje kakvi budalaština napravljene za devojke, kojih se pravi Rus stidi, zato uzme i stuče flašu od 2 litre. Na 2. mestu naše nacionalno piće koje dolazi direktno iz paklene mašine. Ima specifičan i veseo proces pravljenja, nastaje alkoholnim vrenjem, može biti od šljive, kruške, kajsije, dunje, manje više od bilo čega, samo da je dobra. Na 1. mestu piće od kog retko ko stari, popularno je među studentima. Za vinjak se kaže da ljudi izbacuju ono najgore, a da uz to idu i loše odluke. Spada u slatku žestinu. Nakon što vam umrtvi usta, postaje pit koji mogu se popiti enormne količine. Na ovu ideju smo došli prilikom posete stranice na Facebooku Dnevna doza vinjaka. Zahvaljujemo vam se. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija. Imate drugo mišljenje o ovoj temi ili možda predlog za neki drugi klip? Pišite nam ispod u komentarima i ne zaboravite subscribe.